Kanitha-inĩ wa IC mwena wa Engineer gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ kwa atongoria moho wa Tangatanga mambire hema yao ya mbere icera-inĩ rĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kaunti-inĩ ĩno. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto norĩo koretwo akĩambĩka ũteti mũhiũ wa gwĩtetera na kwĩyendia kũrĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya, akĩũria mũingĩ ũyũ ũthike na ũriganĩrwo nĩ guoya ũrĩa makoretwo naguo wate President Kenyatta arĩkia kwehera wathani-inĩ gĩcigo gĩkĩ gĩgatigwo theri. Unajua kuna watu wengine wanadanganyana ya kwamba ati sisi watu wa eneo hili la Mount Kenya, rais wetu mpendwa akienda ati tutaachwa uchi. Mimi nataka kuwauliza, katiba ndio imesema rais atakuja aende. Kwani Mungu anaenda? Mungu anaenda? Mko na wasiwasi kweli kwamba rais akipumzika atakosekana mtu ya kusukuma hii maneno mpaka ifike? Mko na wasiwasi? Mko na wasiwasi? Hatuna tatushi hata moja. Safari yetu na mahali tunaelekea itakuwa ni ya kufaa. Agĩtetera kũrĩ mũingĩ wa Nyandarua, Ruto nĩanĩrĩire we nĩwe mwagĩrĩru mũno makĩria gũtwarithia na mbere harĩa president agatigĩra wĩra. Kibaki alituacha na Mungu na katiba, tukalindwa na nini? Na katiba na Mungu. Ya pili, hawa viongozi wote wako hapa, kwani mnaona kama hawatoshi boga? Wanatosha boga ama hawatoshi boga? Mnatuamini ama hamtuamini? Kitendawili atajua mahali Ndonyonjeru iko. Hawa wengine wote watajua mahali Gathara iko. Na kwa shemu wako na habari. Mutaenda kutafuta mtu ya kuja kuanzisha kufundishwa ama mnataka mtu wako hapo tayari anasukuma kazi inaenda mbele? Tumesema mambo ya kuabudu binadamu hiyo liwe liwalo hatuwezi. Atongoria arĩa mekumumagaretie nao makiuga makindeirie kwa Ruto na kũmatikauma kuona Uhuru nĩ amonirie gacira karĩa makagerera gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Huyu Raila ananyemelea hapa, hawezi panga sisi kwa sababu tunamjua, na wewe mwenyewe ulituambia ni mtu ya aina gani, na tukashika rais, tulishika vizuri sana. Kwa hivyo wewe rais, tafadhali watu yako iko sawa, you relax, tuko sawa. Vile alitupanga Yakoba yake ni 10 na ya William ni 10, kwa sababu tunaheshimu rais wetu. Tumekoma hapo, tunagoja 2022 William Samoei Ruto ajipate State House ya Kenya. Alituambia yake 10 ya Ruto 10, au wako na wengine wakwende kwao, hatutaki kuwasikia. Uteti wa BBI ndunaga kwĩyumĩria mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ gĩa Kinangofu Kwenya Thuku akĩhũrĩra riboti ĩno ndebe gũkũ atongoria moho wa Tangatanga makĩagithia kĩene mendekithia mayo. Tuambie waache madharau, na kama iko pesa ya BBI hata pesa ya kazi mtaani waweke. Watu wote hawa ambao tunasikia siku hizi wanajaribu kuwa marafiki wa rais, lakini siku ile rais alikuwa anawahitaji hawa watu, si ndio walikuwa wapinzani wetu? Ugafere abunge Kimani wa Ichung'wah wa Kikuyu na mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga wa Ngũi mauma hakuhĩ gwĩkora ceke thutha wa kũhobanĩrio nĩ nyanake iria gũtetagia mĩario yao ĩrĩa kwerekeirio mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Kwenya Thuku. Mũregarenge nĩndahenirie Uhuru, nĩndarumire Uhuru. Icera-inĩ rĩake Ruto arĩkĩrĩirie mwena wa Oljororok mathako-inĩ ma mbeũ njĩthĩ ũndũ ũmwe na mĩhang'o-inĩ ya ũheani wa mbathi kũrĩ arutwo a thukuru wa mũthingi wa Oljororok. We wa magegana urogocwo